Lotik-lotikan gak ada tuh nusak tarung. Resek lah ngatur nama pakai kompor wae tuh dibeli gas nak tuh hit lah. Mending gerunan wae nama. Lihat sini aja. Anak itu. Hah? Nonton ke tahun. Ya, saya kerja sulu aing make kompor wae dah. Aing nangan si Otim. Maksudnya ketitipan kantongna. Oh, Aing digawe. Masuk neangan. jangan ke. Heeh. Kalau pun amprok, Tim, iya, kantongna bikin si Otim. Oh, tuh nawa dinya tong. Barang gawe. Soalnya orang keur gawe euy, buru-buru besi mainan neangan kana. Kamu di mana neangan orang keur posisi gawe orang di wah deh. Sukan aya liwat. Heeh. Paling goroan bikin kantongnya nya. Heeh, terus deui nya. Ayo, siap. aku ke barang gawe. Ayo sok. Ya, ada ulah pokoknya nya si mainan neangan ka urang. Ayo, Siap, siap ayo. Si Otim nih. Sukan aya liwat aku hancur di dinya. Aing tago ke barang gawe. Aduh, malah jadi huntu deh, aduh. Kemana ini? Nih kan, ya warangan. Aduh, jadi huntu deh. Hah? Si anak nalo kacung-kacung bedog. Lupat aing. Goblok si Otim bakal lompat. Aing kitu carana mah kudu nganterkeun beureun ka imahna, nganterkeun antong ke jauh-jauh. Cantong nanti ka aing.